Hej, to sam ja, Kaneki, hashtag srce srce za najbolje burazengije na zemaljskoj kugli. Jeste li mi dobro, zlikovci moji? I prije nego li počnemo bilo šta, zamolio bih čitav Balkan Alert Crew da followate mog burazera Kajo na Instagramu. On je moj jako dobar prijatelj i ako imalo volite vašeg burazera, otiđite i bacite follow na njegov Instagram. A ja ću sada da ukradem par sekundi vaših života kako bi se zahvalio za neizmjernu podršku koju pružate svom burazeru od samog početka. Zaista ste promijenili moj život na bolje, ma najjači ste. I s ovim što sam rekao, mi možemo polako na priče. I by the way, da naglasim, ovo neće biti tipičan video. Naime, svi se sjećamo klipa koji je bio izbačen sa kanala Milan Stojanović pod nazivom Mili 82, u kojem je ovaj youtuber izveo muzičku numeru sa veoma kontraverznim tekstom. Naime, po samom nazivu klipa možemo zaključiti da se radi o razredu i odjeljenju. Naime, ovaj youtuber manje više tokom cijele, hajdemo da kažemo, izvedbe, mada ja to ne mogu nazvati izvedbom jer se pomalo gadim na sve što je izgovoreno u tom klipu. Naime, on izražava veliku privlačnost prema nekoj djevojčici iz 8.2, što je apsolutno nepojmljivo kada usporedimo njegove godine sa naslovom njegovog klipa. Zaista bizarno. Ali nije trebalo mnogo vremena da se ovaj orangutan postavi na svoje mjesto, pa je tako Vanimi sa kanala Vanimi objavio rant video pod nazivom Najpedofilnija pjesma na Balkanu 8.2 rant, u kojem on na sebi sopstven način ubija brašno u ovom, kako ga je on nazvao, pedomeđedu. Pa da pogledamo neke inserte. Uglavnom surfam ja tako po internetu kao neki jebeni no-lifer, pretraživao po poznatoj stranci zvana YouTube i naletim vam na jedan jako interesantan muzičko-glazbeni klip zvani 8.2. Ok, možda se sad pitate, koji kurac 8.2, vali mi objasni nam. Pjesma se radi o jebenom odjeljenju 8.2, a svi dobro znamo da je 8. razred osnovna škola. Nešto vam dalje otkrivam. Mala iz osnovne ide u 8.2. Mislim, nemojte me shvatiti pogrešno, ali ovaj kućkin sin pjeva o klinkama koji imaju 13-14 godina. Nego hajde pjeva neki momčić kidara, pa haj! Nego pjeva jebeni tip koji izgleda kao oni što hodaju po parkoma u 2-3 navečer i samo sad jednom stvori ispred žene, skidaj se! I žena ga opet majgerem nokautira među oči. I nije samo Vanimi uradio ovaj klip o njemu su pisali Telegraf i još neke druge novine. No prije dan ili dva ja sam primio privatnu poruku od nekog burazera, to je sličicu ili vam ga screenshot u kojem se možda suludo zvuči više zgrozio nego od samog klipa. Naime, u screenshotu sam vidio ovu poruku od youtubera Nisoksa koja glasi: Alo ljudi, naterao sam Milija da strajkuje Vanimi u video, zbog mene će Vanimi da dobije strajk, te bolje božićne vijesti nisam mogao dobiti. Dragi burazeri, preko moralnih vrijednosti se ne gazi. Naime, zašto bi neko podržavao pedo video i općenito pedofiliju samo da bi uništio nekoga koga ne ponosi? Recite mi burazeri, da li ova poruka njega čini pedosuporterom? No ja sam se poslije ovog screenshota javio Vanimiju preko Facebooka i pitao ga: de mi reci šta imaš da kažeš na ovo i jesi li uopšte upućen u ovo? Te sam mu poslao screenshot, nakon toga je on odgovorio i rekao: ovo je smiješno vidjeti buraz, taj moj klip rant protiv Milana i pjesme 8.2 je napravljen kako bi se zaustavili takvi likovi, to jest pedofili. Te još vidim na ovoj fotografiji, taj lik je kao nagovorio Milana da me prijavi kako bih ja dobio strajk. Pa taj Nisoks ili kako se već zove podržava Milana i njegovu pedofiliju, šta da ti kažem na to nego fuj. Te nakon toga mi je napisao, eto ti fotografija što mi je taj pedomeđed napisao poruku na YouTube-u, u kojoj je pisalo: pošto vidim da si me lepo izvređao, a nisi trebao jer ovo radim iz zezanja, lepo bih te zamolio da ukloniš klip na kom sam ja, da te ne bih prijavio YouTube-u. A šta će se na kraju desiti, da li će Mili proći nekažnjeno i šta će se desiti oko strajka na račun Vanimija, ostaje nam da vidimo, ali zaista jedan jako neumjesan i po meni ogavan potez od strane Nisoksa. A mi idemo na posljednju priču. Pošto nam je saga oko Vanimijevog strajka oduzela dosta vremena, danas imamo manje priča, ali bar je ova priča malo komična. Naime, na kanalu Nugato je izbačen video pod nazivom Slučajno sam all in $1000, u kojem ovaj youtuber slučajno beta $1000 all in
na stranici Society.gg na kojoj se kladi na skinove za CSGO i pogodite koji je ishod bio. Ajdemo da pogledamo. Ok, sad mene malo ovdje ljudi zeza, što, majmo na zelenu. Sad, oh my god, ja sam Olino. Oh my fucking god. How to lose $1,000 in 10 seconds. Zaista, toga pregolema, za ove pare mogao kupiti Golfa 2 easy. I to bi bilo to burazengije za ovaj klip, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, ako ste novi na kanalu i ukoliko vam se svidio sadržaj ostavite subscribe. Mir na ulicama burazeri i ne dajte da vas ko dira zlikovci moji.